wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia junken. Ke National People's Party NPP minta ke sngi ke arpau Tarik Nohprah kilayok ban Pynskhem ki Nongkitkam thymmai Jong ke NPP Ribhoi District bat ki Nongkitkam Jong ki NPP Jong ki Block bapher iakaba pelong ha CFC Hall Umsning. Hakini ke jin Pynskhem ki Nongkitkam lawan banya donlang da ke Dr. Ampareen Lyngdoh Myntri Jong ke Jylla ke bedairu ke kertong ke banya kunye ke election MP na Shillong Parliamentary Constituency harengkat berubah Hamletson Dohling Kum State Working President ke NPP. Hakini ke sngi ki he Jong ke NPP ki layok ban Pynskhem harengkat ki kentin kerku kerdok bat kentu kenpa mi ki Nongkitkam Jong ke NPP Jong ke Ribhoi bat ki Nongkitkam Jong ki Block bapher ki bakentup yuba Clement Mawlong ubelong kumu President NPP Ribhoi District Bah Sosthenes Sohtun MLA ke Jirang kumu President Jong ke NPP Jirang Block Damanbait Lamare MLA ke Umroi kumu President ke NPP Block Umroi, Jayson S Mawlong kumu President ke NPP Umsning Block, Bah Henry Nongrum Kum President ke NPP Nongpoh Block, bat ubah Shemphang Lyngdoh kumu President ke Mawhati Block, lembat kiwe pat ki Nongkitkam Jong ke parti ki bakentup hala ke district bat haki block. Hakini ke sngi nalor ke Dr. Ampareen Lyngdoh berubah Hamletson Dohling, lai don ru sekiwe pat ki nongyalam ki bakentup Professor Don Kuparwar, Secretary Organisation NPP Miglai State Unit, Bah Samlen Mawlong, Secretary in Charge NPP Ribhoi District, Bah Clement Mawlong, President NPP Ribhoi District, Kong Magdalene S Mawlong, MDC Umsning lembat kiwe. Ya, betul district ini di Bah Clement Mawlong. Bah Clement Mawlong, di Working President Bah RM Kum, Vice President Nongrum, Vice President Bah Bimol Saikia, Vice President Bah WS Rentatian, Secretary Bah Donbok, President Jong Myntri, President Jong Myntri Jong Ribhoi District, nanti President Jong NPP Jong baru santri di Block Jong District. General Secretary Bah Shillong Parliamentary, Secretary Bah Konstantin Mufti, Secretary Bah Iro Mufti, Secretary Nama Bah Mutasi Ngilana Ban Pynskhem Ban Aibor dapat jitung dia ke body ke soni hati santri di Block naga bentang ban Pynskhem dia ke parti NPP akan ke district ke Jongfi nidan anggota MLA akan ke district ke Jongfi pada hari ini kita cuma hakiki kita naik berlebih. Kini di anggota di bishop di paya jauh dari depan ke Jongfi kita udah smart kita sih kita udah tiap kita ban ngilala bagi trade kita nak kita di department si bapher tangga peren di kendak benai tiba lagi ke election coba Jylla Jong ada argumen. Nang soba kejidam Jong ini dipaya arun kelong kejid ain zin la kebenta kejid kesyang Jong ke NPP hakani di election berada. Kumai MLA Jong Bah Sosthenes Sohtun palat 10% kinong kesyang ya ke NPP hau arja arulai kebomot ba kejindon Jong hakani ke district kita kinong kesyang Jong tolong kabelabit kabelabian but nang di sakwa ina pun krek
ni Pynskhem ni Pynskhem ban pen upat ma ke Ribhoi District. Maka NPP kedai parti kabawan ban syakri yang upat ma. Hakiri kita benar itu benar. Nilala ban yang syakmat yaitu berbun kikam naga PWD, naga health, naga PHE, but naga agriculture department, but nilala bangin lum, ngin lang, ngin perkat thymmai, but ngin perkret, kumno, ban ay bor yung pagpang, ban treba, yaga kam kejumi, ban berkil, ban berroi, yaga imlang kasalang hani district Jong. Kemaat temat kebakan kamu ya karena hari kebor kalong kecil ibet ya kapati berit Jongi mengkentu yang mengenai ya election MP pun kekertong nak kita kapati hakasit kebalintong balai kana batna bangan yele kung kekertong na NPP Jong Shillong Parliamentary Constituency ngalakan din ban ngalayo shock din namarwa nidang sudah di election kaya kesan berjongi hakadi sisa din Jylla election Clement Mawlong ban dinrei haba ngala syom, ngala puson, ngala pendem kota jintuai, ngala yang kana bagi kesan, ngala yang kana bagi supporters jadi hak parti, hak konstituensi, ngesnopa tentang ya ke NPP, bahkan peni mana, ya ke candidate, kabalong qualified. The candidate kepala judul hakasan berkait dengan Hamletson Dohling.